nkubatangira abanyakuli Akitara TV akasumi kanu kenyini hona halokali of course entekanza tujeta tujalike na nyujira shomeno musajja muri somo yaba mori hona halokali abanyakuli munyamaza zembaga nze za bunyoro abanyakuli kamunse eri mwena kwa banda batangira akasumi kanu magamanti mwebale kubagabuli kaire kono mukura notification ni muija ni mutuhonda ni mwenda kurura kike kituteireyo entekanza tujalike akasumi kanu tuli munyamaza yakakumiro and of course kine kichokali tuli baketa kya Katikara niho tuli enkwenda ku bantu bazabaza munabayikaza bali mu kichoka kinu nabakola mu kichoka kinu tukenge ebintu mulingo byemereye tukenge ebintu mulingo biri akasana kaingi muno kakokya baite kyo inakora yo genda maduka gakutunda ebyokunywa wetungire mpenkoni osobole kuba no heraho boko no indaka inga kajja kunyumba kajja kunyumira kajja kuli yuno kajja kubanika kuteka moods mu vibes za kabi wetungire kampenkoni kanu penkoni katikajja kurumya muto tikajja kurumya enda tikajja yuno tikajja kuhereza hangover so wetungire kampenkoni osobole kuba no vibinga ho musana guno no nyumirwa kurungi obire nibugenda mwaishaho in the special way kuba nimbajukiza of course tuina kwenda kurabya munywani wangi yanga ed electronics mu rubuga rohimba nkuramukize ningamate bali mirimo yona yokora achali wange kapyata warimo ga club aho mabale nayo nkuramukize in the special way ningamati webale mune yokora abanyakuli aho mparo apartments nywe nambaramukize abanyakuli Kabare Resort nywe nambaramukize mwebale mirimo imo kwikyaho engaro reka just twetorolemo antekanza tujalike tugaruke tubaze nabayikaza abanyakuli Katikara hano tukenge bintu mulingo byemereiremo no musana gukubatwara guta Singa manyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo dagafire kyaro hodagabaire kufa mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo dagafire no kyaro hodagabaire kufa my bad man na Kaliba Sinex boys tuba wa Akitara TV daily tutugiosa gitege na nyowe ngitega subscribinga olaikinge sharinge hona halokali o commentinge Akitara TV Kaura boys titurugao ene duka yanyuketa ina okiapa baito mwana ogo ono mama wai omwana muhereze ibere banzo iki omwana muhibere munki muhibere mwana munki etokurura atu mwana wakote no muyihawo munki ono nuwo wawe mukayikurushibirota amabaragawo Glorious Kobusinje ebintu biri kutambura bita esente hazo esente zabura sente hona zibuzire baituka bokubone kyokora nikeke kushinga kweri umukatikali muno kamazire mukasomiki umwaka nibo wajjama mwaka kutita muno yogi sangi utakatikala kasangira abantu ni bakurakurana konka nyo kande migo kurakurana nayo ojja kurakurana kweri omushija ari nkai omushija ali mucyaro agenzire baketa kulima akulima biki bicholi baire bicholi beike gwire nyene haturakorake twine kuba turabihinga kuhinga mpora ramukyawo abanywani bawe nkabasatu naramusa pasta ngabirano mulinga naramusabe Gumisa Thomas Mulinga speech uri murokoli ndi munyakatoliki n'abashomesa banza baranshomesa St Mary's Mulinga usoma byobiki mu church usoma busomesa bwekerezia abashomesa bekerezia nibo kusoma kitwa kieta kitwara kimuntu kusoma busomesa kwenda ngo yebembera abantu bako obate mu mwoyo ati ubaituko kakererwa kubisoma nyonkuzire abana bange nibo bakubisoma bati bahwira bo bainora muki bahwira kazina kyake dina kakunyumira kwa Katoliki kansimerwanga n'abanta musimire nimbani mujyaza manyi ugambye amabara niwo Glorious Kobusinge enyama ibeta ya beef bagiha mu kisoroki ente niho bagiye karoshi bakurungi baitoli mugamba yonki umwana aleke kumunanka aleke kumubonesa olire aja kononyesereka mamyosi birota
wasiba otasha yebale nkwayira ko kunywa kanu kampenko nkakuhaire okanywe mwana ona akaisa na mama wakaisa na tata ono bara maiso gana akaisa na iwe ndeka akaisa na iwe mwana ono hano mukutunda biki binde bimukutunda bino bicholi byo kubyara ono sister wawe niwo mukama weduka tali sister wawe kani muisana maiso bisana atinyoto kulala ina makoto gwa ina matai agonna nkurura gahohere kandi go ina matai yo ina makoto jankuwewetere okatito jankuwewetere katito banzo je ankuwewetere ola kiyayogi omwana jankugambira ola kiyayogi omwana how are you I'm fine banzo mpe akahaga nko mtwaro akanda atinda gumukwasa ataka kampa ira akahaga obwaranyaga biro bino mutaba yayi Kinori ni waka gwanzo kampe wama oli ni waka kuhe wewe obanki kunkekake oli ni waka kuhe oli ni waka kuhe nyo kwenda kawe oli mukabando kwenda abantu ati nyo kwenda ninyo bateri iyo kyali muno totoka fune nyo kwenda kuswera muiwe kandi nyo tinkwenda tingu kwenda abakota kunyenda tingu kwenda wewe ndeka kati ati bino mukutonda bikingambe byo kutunda timbi maya gendo buzoli oli ni wakutunda ati woizire kumuho rugambo bugambo kwa mulete ile simu muletere ine simu kangi mukwasi etangimu muleke yani mbenyizire ate ya yerinka ngiri haramezi amabara gawe tinga manyi ramuki yawo kala abantu bawo kama tandika na boyfriend baita bokino wisire koko mukisika awe mame mwana omaze kumjweke baita kutina abantu abakino mukuzana atina abantu kamama wanyu nayo batina kalera muki yawo tata wawe wenka tata we yangire kumuramukia ainya baboda mwesoreza hano mukutesa ki wajwa ile sapuli orota ndi kurungi oli stede nyo terwamu uhaterwa mulinyi nyo yo terwamu uhaterwamu nyo ababuza mbani ono no waterwamu nkwaire mpenkoni wage ekyo kunywa kibaketa mpenkono kimanyire ojakanywamo ungambire salamu alaykum wa alaykum salam kando jwaire sapuli wallahi matulai bikurubata bita bibina buzibu webale kuchapa okora kim makatikara ndi musubuzi kusubura biki byona bichole byona bichole bichole kilo ya sente zingasaza iri harwenda rukumi bikusinzira obwingi boyine ke siri mukire muno gambe tembere bole bayira sente zinga ebayira haruka garusanje atimbo etembere mbesatu bibina damuki abasubizi bagenzi bawo sokera ali brother wange agaba ninteka ho brother wange ni atuha Deus nabasubiza abandi ino mukazi mu katikara tinkafunire enyama ya beef bagiha mu kisoroki monte banzo jonga mbewe kali katako kunyoka kakunura iwe mu katikara okoraki nyomba ntawa atano kaso watauni kanso tauni mukora biki tegula kasasiri turongose tauni kale murongose tauni ramuki ya mulingo mukumurongosa ale nyonda mukizo banywani bange bona abanzo bara mushemuru chiga nandara musaba banywani banje bona ndamusona tata wange bamwitakiza akanda ati amulingo mukora mukasasiro kutabara mukizi ndamukiza wa Ambrosi Kenneth namugisa mbaramukizeho enyama ya beef yo giria njiria bagiha mukisoro monte siba kurungi okitinise iwo kora muri moki nyo ndiwa boda eno niye yawe ramuki abantu baba boda bagenzi bo stage ki ndam stage harugo dawo baramukiyo ndamukizo bagenzi banga bunkora nabo ba Batista ba ayebale Cheyimana wa boda ayebale
bona mbaramukize kandi mukazi wako tamunamukize ugambire ndamukize aba boda togambire mukazi wange so ndamukize mukazi wange ungonza muno tukayigwa Grace kasinaki akwangonza koko ndatumuhe kazi nakungonza kasali ni kusasira kazinaki ya situ yanga iravu kamuzinire anzo kamuzinire mwa nkuyitanga linyaki nkusaba linyeri kusanira kaleka nkuyite switi oli wegombiga kulaba wegomba olomwendo waito webeyi kankuyite switi wange I love you nikakasinga kumunyumira kakukankatere mu ibali ya Yesu Oja kuchumba biki bino? Tibiri byo kuchumba wewe. Baitu kandora bibirimu. Akadishi ndole. Reka ndura akadishi kali mbiki. Okuruda mu. Okuruga mu butogo musajja. Nja kujja kuliya. Olire. Hanu muoha duka yoha. Osibiro tamugurusi. Hanu muoha. Mugenyi alinka. Taro. Iwe jira kushobora. Ndi customer wayi. Oli customer? Amabara gawe. Amabara gawe. Banzo tugamba amabara gawe. Naye otunde byokunywa. Kwa mpumulireho bumuliraho. Bumuliraho. Kalera mbabuyi wate oli mwikazi waka. Ate ontahirire kikuti nkumanye kikukora niki. Oli live Akitara TV. Amabara ganga banyeta Mugenyi Vasco. Mugenyi Pasco. Vasco. Gamba ni wenyine Mugenyi. Ni wowe wenyine bito. Banzo nywa hako campaign ko nikanu kwenda atandika nakapa supply. Iwo ntahirire gambire ntakumanya oizuruta. Nayo obunywamo. Kino kiyo kunywa nikiye kiro sazi no mpenkoni. Mpenkoni. Kwenda utandike ngenda kikuletera gano kiguza abantu. Burawo nywa munywa ojja kahura yo tugambire. Kanche tegereze nkugambire. Yo katikale gambete. Katikale bonire. Yabonire. Baina ko kunywa kukaina mu buli kimu byone birungi byone byakabi. Ko karungi. Ko karungi. Mbaja kanywa. Ati nja kakuletera go katundana. Kandi nyonda ayanga. Nkwenda nkuli. Era muki aba customer baonka basatu. Ba customer bona maramukize. Be bale kumpaka sente. Kandi tufunire nako kunywa kayaka bakesere mpenkoni. Kakuzoka kajya kubakolera. Ko karungi. So nahabwe echo abantu bakanyuba kajumbire. Karungi. Karazi kuzoka. Zibere zitakanya bitu tukunihira zijya kubamo. Kanda mukiyeho none osebirota. Oli kurungi. Ono Mugenyi omwetota. Kwa nyoni customer nyize kusubura. Nyize kusubura oine bara. Nyine hali nkora. Okora nka. Okwe. Atuna kutunde miyengo nyize kusubura omwenge. Wera muki abantu banka basatu. Oiro hoino mulekiro akuhure bitukubaza. Musajja. Kambaze nawe. Betambaze nawe. Kaleka. Iwe ona kyali bize. Sebira muki abantu banka basatu. Kuramucha boss wange Hakim. Kuramucha nabesike batayi banga bandi kukora nabo. Okora mu Hakim? Hakim alinka. Ala bara yayi. Aliyo. Mutere sazi numbaze nawe. Mugajura sakwa kubaza naye wa Akitara TV. Muterere. Nakusemba yo. Nseta hange. Mtu yanyiti kubisobora mu binkemu. Abakota kubisobora. Bata kimo mugambe. Julius wa Akitara TV amuramukize. Ujya mugambe ota? Ujya mugambe ota? Bata ati mukazi uko inenso no musajja oba nawo ota? Tumukuhemu. Nguno. Banza sembeza akatebe hano mukwate wamu. Osako mumalira mwensoni. Ewe nyabo ko inensoni kiki. Banzo mukaguze. Ono no musajja ina future. Ono wokuro. Ate ali aho. Akora mu miyenge tasika. Anye kwa iura. Mukwate okatito jja mwensoni. Nawe binobi. Ati do. Bagan kwate ati to.
banzo muraganize ibyo kwenda kumukorera kuraganiza ono mukazi ona kuri TV iwe ni wanje tali yo TV mbishaza ali bakora bat mrefu utali mrefu muno kiriya niliye izina lya isenyo ndamukiye abachali bawe na ndamukize mnywani wange payasi naramukiaho mnywani wange Rembo namukaba abachali bange ba mutawuni honi hoyi Carlos bekurungi iyo wabero wasibota asibaje ndeka nkukwatire kanye kwate amazina gawe amazina mbanyita Rembo amanyire niwe Rembo Rembo no tura mu film ntura mu filmu Zabia abantu bona bo kunywaka kabi bikuru batabita katika mpora gezaho konko musana gwa amani muno musana gwa amani abantu busawo sente baito mwenge gurubata abantu basigarane batamira abantu nabagumana banyompora kandi twenda banywe kandi banywe responsible mwinayo kunonanka bageta branch terinka branch erinka bageta bata tuzine yo product zito nora abantu bazine inyatinye muguyanka zero private munongeza questions konka beer wa so ntine kurebwa ngo abantu beer mu field ramukiya umuringo mukora okay nenda kuramutse abantu bona bo kutagirana n'abanya Uganda bona na nabantu bakatikara mwe baregumana muhagire byo kunywa bya beer kare Carlos beje Obusamachi nibo azingaye bitano ni mu buyankai ni mu buyankai buno barabwiya mu kitogo cya Rankeji obane cyakabale ni ankora hamanya anko nuwabuleta amazina gawe niwo tugume nawe Davis enyama nogire ya beef enyama ya beef nogimanya ya beef bagihankai mu kisoroki beef baragiha mu kisoroki munte ramushiyaho banywani bawe nkabashatu ramushiyaho banywani bawe nkabashatu nyonda ramusa mujenyi na kabura na rukali kazi akakeshongoro akarukunyumira nkakuterera Chinaorovu katweshongore mwanuye katweshongore mu Chinaorovu ngo Chinaorovu ngo nzimbira nga Chinaorovu Chinaorovu chovora vanga ndi musanyufu oyagara kunaba mazi bakwe chovora baba kuleke oyagara kunaba mustekwe Jene Steve Tamina Jene Chinaorovu ni kaka Carlos beje kanda mushogo ogo mukikuru ebintu biri kutambura bita amazina ga mukikuru nturamukiye amagabara ga mukikuru niyo kutunda mukene guno gwezinga ekopo kezinga kino business agindekeire mwebale muno abakutondera Kitara TV nkwenda kuba nimba Simon business agindekeire mukene kyo 10 kino kyezinga gamba niwe kutunda niwe irukira business hate henu yonu ati woko niwe no manya bei oguraho mukene kunulira muno ogenda muno yes nkwenda kubajukiza ekyo kunywa kya mpenko ni okusakitunga maduka gona gakutunda ebyo kunywa wetungire mpenko ni mukasana kanu kaingi muno tunga ko kunya katajja kurumya omutwa ko kunya katajja kwa hangover niyo mpenko ni tulanteka nda tujaliko of course tukyali mukichweka kinu ekya katikara tukyanyumya amuna abayikaza bali mukichweka kinu tukenge ebintu mulingo bikurubata omusana guno mwingi muno guti aroho bana bayisiki bano abakunyirira nkebyenju nkwenda kubaza abazamu nabo ati kanda kusango mu kitabu mami osibirota kurunge wasibo ebintu bikurubata bita ebintu bitambura kurunge ninye okutunda boutique tunda boutique obuteteye hati nkakire kyawe tikizinga kesa tukanana bok mumbo tunonsi kwenda arwaka shikange kwenda kuhereza
Nkwenda onsalire. The last price is 35. 35 What about if I give you 30? No. 30. I want to surprise my girlfriend. This At one least here. 33. I want to buy it for this one. At least 33. No, 30. I No. give you 30 now. Can't buy. I want to. At least You this come. one. You come and ije wepimemo kugulire kitetea kino. Je wepimemo. Kira komama kyo kwenda. 30. Takwenda yangira. 30. I give you 30. I give you now. 30. I want to buy for this one. This bit for me 30,000. I don't have. I'm poor. Can't buy 30. I'm mufunampora. Things are kuraba bojo. Hey. Ramukia ubatu bankabasa. Bakulemeseze mba oraitekere nkumisatu. Nyonko sensasule esatu. Oraitekere nkumisatu. Banzo kumemu. Ramukia abantu bankabasatu. Baramukia mbaniza kuramukia nayiwe. Bala kundamuki. Nakora Kitara TV mwe bali mnaimiri imukora. Bala kusima. Nindamukia ona naiba wange ono umperero mwisikono. Wapa metapata mufumbo. Wa atali mufumbo. Kwenda mugulire kitetea tutandikira. Imbarambanyire Shamimu. Niwe Shamimu? Nindamukia ona koligi wawe lingere mukora mu Kitara TV. Kando omusajja wawe. Omusajja wange. Mbwire bunti nyina musajja kyonkanyi ni omwana umeta Jordan. Atumotuka muzara hamuti. Fine kamuzala omusajja baitu kandi tukahukana. Abakini muhukana n'abasajja mwinengeso. Nko kamanyire mberero heyensi nikuwa bikali bityo bireke ngero ka birora. Omusajja kuzairemu omwana abakini omuleka. Ntamuleke. Baitu koraga nabo omwana baitu ngambe bindi nebindi tukoraga neno. Okamukwatira mbwenzi. Ntamukwatira mu bwenzi nkamanyire songa za makani ko bikali. Ati ngutaina musajja sazina. Nyina musajja. Ati ekiri ekitalia byokulya kibanje okirisa. Kijja kufuna omaisa omanya arobwire ebikulo bibure enjale ekagwa ukagumira bulimbira kyonkano ni Roma soko kujja kufuna emeri. Ati sazina oli munjale itwete yakabakuli. Age njara yakabakuli kalenjare yindi muterini yege kyonka terina njara kalenkete ihunye kabukavuja tibabuzire. Abasaje tebabuzire. Arobo ofunayo kampwanchi mpwanchi. Ko hati mfunayo. Sine kitibagamba kampwanchi mpwanchi. Tanelavu kitiyo. Nkamanyire. Bado kani nkigondeze nyenka. Kigondeze wenga. Shamimu, how are you? Fine. Banzo jompe haga nkuru kumi. Mpahaga nkuru kumi ndukuhere ukash. Cash. So how are you? Tundura mke kwashiro honti. Ojja kuhura kubi nkwimukirize. Bazi wantu wate mungaro. Bikurubata bita. Bitio. Abasajja babuze nayo odibira. Tinkwenda. Nayo odibira zigati. Iyo manye tangu ndibira zigati. Ngato musajja alinka. Aliyo muko. Odibire. Tinka dibire. Bamweta bata mubaze ibara. Tinkendeze. Baza amazima. Bamweta bata. Jesus. Uri. Nyontebero mukudiba. Ombyo kusandara. Wapi baliyo ko baitu. Baramukiyo banywani baonkani bawo. Banywani bange. Kusoka kuramukya mama Jedano nushali wange muno. Muko mukohiyangana ni muno babase. Kwa. Just chali wange ngero kukankakimani. Nyenko lero ku hotel ya governor ko. Ato ono muletero orugambo. Just menda baho na rakachalika yankana kae ntugenda ko. Kirizo muletero orugambo. Orugambo kandi nduyanka kurumuletera. Osakuba niwa muno beseze mu atata Jordan. Ntamumanya no kumanya iba waye. Okudupa kanduga ichaliwa. Anti chali wange nkamururira hano akansanga muno Ngiramukya ababiri bakusemba. Ababiri abakusemba nkuramukya mami wange. Bakuzaranka. Bakuzaranka. Banzara Buganda. Buganda ntungo. Buganda. Oko hingwire ntwetwe. Ati nindamukyaho. Ndamukyaho na dadi wange. Nanyonda mukya. Nayo nkuramukizeho. Gamba nkuramukya Julius Chomuhendo musajjo wa kabi munakusinga y'obunyurwenyi. Nyinguramukize nyekurungura. Abanzo bazebyo bokora nunda mukyo inakuteeka hebyo. Manyugambye. Kale gamba nkuramukya Julius ogiyongere ebikumpana. Nkuramukya Julius kala kuja nakaguza abantu. Ebe tibikumpana. Baze ebirunge ebikumpana. Ate yukwana kinyoti na kenkumanya. Ati na kenkumanya. Bo tugeze bokuba uri nko mulavu. Bigambo byobaza nko omusajja akasumurwa nka wallet. Kengere bigambe. Nibiye byumpana nsumurule wallet.
Mfune kyuri kyokwekola. Jesus. Tandika. Tandika. Enyama ya beef ogimanyire. Twate ngimanyire. Tumanye nyama ya beef. Manyire eri mama gufa. Niyo manyire. Iyo nyama ya beef togimanyire. Tingimanyire. Karosi be kurungi. Ondemeseze kugulire kitete ya to kwekuwata. Nyo msajja nyina sente zange. Shamim. Ondemeseze kange mbasajja bana ba boda. Iyo kumpesa. Ole mukumbazaho. Bikurubata bita. Birongi. Okuyiya akasente. Amabaragaho. Amabara. Banyeta Benson. Ugo kudupa. Bazibara lya uli. Kaniriye yo. Benson. Bikurubata bita. Ebintu birongi. Hano oli mobile money. Okuyiya akasente. Ramukiya bachali bonka basatu. Bachali bana. Mbera ke yero nkororo musaijo. Live Actor TV. Chikompora kiriyo. Live Actor TV ramukiya onka basatu. Nkabasatu. No wayembire muka. Bonka. Bonka. Barampulira. Wainenda kuramukiya benga. Nsa kuramukiya bata bya Kitara TV. Baruhu. Iyo mayita tibaru. Iworo Kitara TV. Sonda mukize hono. Bakumweta Anatoli Sanyi. Anatoli Sanyi. Oba nili. Naibara kulikinga kurungi. Just aro nickname yitu mweta. Iye nyama ya beef ogimanyire. Nyama ya beef. Ogimanyire? Bagiya mukisoroki. Ente. Emonte. Karosi be kurungi. Kale ni. Ramukiza Anatoli wenka. Anatoli. Niryo kandi eri akandi. Sanyi. Iwo kora kyado. Yo. Yasi mbungiro mnywani wangu. Mbungiro hono. Kuramuyiba mobile mane bakubayi bagabiro bino. Kandi ali hayinka mwene waitu ndabo. Bana ababesembereza nibo babayiba. Kweli? Ana ni muyiba. Baitu kwa. Ramukiya abantu bonka basatu. Ramukizo tone. Ramukiyawo Eva. Na mama Joda. Yiba kuzaranka. Yo banzara katikara. Katikara muno henyine. Enyama ya beef ogimanya. Yo giria. Togiria. Baitu bagiya mukisoro. Ente. Nubagiya. Karosi be kuru. Nayusira. Mukuikara muzara. Sawa. Amabaragaho. Amabaragaho. Amazina gani? Bakweta bata. Amazina gaho. Asaba. Ukora biki? Vuga board. Stage nini? Stage yankaye. Wajeta mukati stage katikara. Mukati stage katikara. Ramukiya abantu ba muringo mukora hana basimba genzi ba stage. Abagenzi banga ba boda nywe nambarambukize. Oteiro muhereza Kisingwire. Yusufu akiriyo nywe nambaramukize. Bono baramukize. Inyama ya beef ogimanyire. Inyama ya beef. Togimanya. Tingimanyire. Tukagihuraga ne bagamba ni inyama bageta beef. Ibaitu boko banotekeza bagiha mukisoroki. Obundi mpaka bagiya mukisoro ente. Sibe kurunga. Iyi producer mpereza ompenko nimbe ompewo benkwano ababoda boda mpenko ni. Justus. Ono Cyrus kuteiro mugongo. Cameraman wetu orore yokunole face ya Cyrus on. How are you? Fine. You're fine. How is Katikara? Katikara is okay. Katikara is okay. So what do you do in Katikara? Nitasome. Kandi tubaye tutandikire mu rujungu kurungi. Tubaye tutandikire mu kalera mukiya abantu mu runyoro kalera mukiya nkabasa. Ndamukiza ababoda bagenzi bange bona bali hano bonka ni bonda mukezi. So bokora mukezi. Chairman wanyu muwara. Aloysius. Aloysius alinka. Aloysius. Inyama ya beef ogimanyire. Togimanyire. Tukaguraga inyama ya bagamba inyama ya beef. Kagiuraho. Arosibe kurunga. Mpereza ompenko ni kwa kweleza ababoda hano. Kuteko bibi. Akati. Akikibiriti. Akasunka kibiriti. Kuwa muri kintu mwenda muno. Muno. Ramukiya mura banza niwo banzo ramukiye. Kisabula muchakatu kachawagana. Atoma kyora akora.
omaloye ofune ewempe osala akasusu kanoti nkayo kandi hano na hanu batukuwa mwendaga muno fula ka ati na hano hano ukahandika fulo yakuchwa mutima namchoma ati genda oterwe oyebwe fulo aterwe ayetege baketa mpenkoni kamani muno ramuki abantu bonka basatu ngola muchawo bona abinkola nabo hano akakasana kaingi muno enyama ya nanka ya bifo gimanyire bagiya mukisoroki no bagiya kali nywa abantu bagambire mpempo ne ereta iwe Cyrus kwata naiwe kwata Aloysius nuwarinka but chairman mukamukoma abyamire mu byama mugurushi osibirota iyo mani yekoleta busumbo ekora byayo byeye ndani byekora aramuki abantu bonka basa ndamukizaho abana bona mutukora hamwe hasi hano baboda eni stage bangaye bageta iyo mukati mukati boda stage no mucyara wanjye mama kirabo n'abana bange mpeko nene mugihe mwamugenyi kuri mwamugenyi mukemanyire aha mugeno mugamba nti mpereza mpenko ni nayo nkakwaire kenywere bato manyenda kaho mukazono akunywa amaizono ati petrol station ogindekero ni nyagi koleho ati banzo ijonye gese muri ngokora ote emihendo gitekera onka emihendo omigano tugeze 12 nizezo ati no miganka hati start no mioroti baita ati tikikumara mu amani kwa amani katugeze nkamani ge kikazi ogenda kutungo mukazi saija amani gatakuhoire obano kyagaine abo kubandura nokozesa amani maingi muno ati mu muhempenko na amani gakashore kasali akunywa akasera nkongere akandi bakatunda nka kula ameyin busabusa kutunda akasera akabwangu bwangu hano kakakule alinka hai bamata batogo mwete aboli yiba kutabata aboli leta akasera iva mugulire akasera bakatunda bitano ni 25 ambanye ndako ebitano weyongerezeho sente zibuzire ramukiyo bana baboda bamusafu kwana atari bazamazima bikakundu tibaliho ona agambire ngo mumutina ati mukwana agambira kudupa akusemba abindi kuramisa naramusa Pasco nuwo musajja wao Pasco mwenda muno bata aboli obusera kata kubuleta aboli leta bushera ninja genda Iva naba ninyenda kumugurira akashera aja kunywa mama hizi aja kunywa mama hizi kahoireyo leta mizgabita aboli bombo akashera kahoireyo boino mugisagwa kugenza kanyo butunda bwe bitano leta akatunda atiba kukukwata msusani to kumurura muruli mumaiso ngunu Iva so Pasco atibanzo ngambire enyama ya bifo gimanyire enyama ya beef bagiya mukisoro alikweshere ko muchoma yende yo leta sente omuhairegezi ngaona yo muhe balance genkumitano leta balance akioma tamanyire amabaraga Gideon bikuru barabita naam akasana yego obana zire kunywa unyama wande waseje ya hano ibeta yo mukati stage katikara ramukiyaho naye bantu bawo kabasaba namukizeho mugisa Rosiasi na Pasco nibo basatu bahoire enyama ya beef ogimanye njimanye bagiya mukisoro mbulisi enyama yente baho beef karosi ola yangire kuleta obutunda ya yanga atikanda atinda asasule kyetaka boy aina abulete mbusasule kwaha hane bikaito byezinga
bino kabyeswaga muno mu bino tokusaraho hati kino kibanzo jwale mutole batuka kitito muno kya mukazi ki n'abasajja bakijwala kino kyeswaga muno anu betaho batano ene duka bagita bata bajeta Master Shoe Center. Master Shoe ati Master Nwara Taro sazi ramuki abantu bawo nayo kubasatu namukizo Master wange wenyine gwenkolera abazaire wange abali saidi za kakomiro kizimuguru oko oli bakuzara kakomiro kichweka kizimuguru woko no gakakomiro gakakuno ote mwanda gwa hoima kalo sibe kurunka nyama ya bifo gimanyire ngimanyire bagiya mu kisoro bagiya munti kale osibe kurunka ira kikenka ito zinu zojwaire kono isana batakutomera kamba ntakwenda kubaliza nanka yawo kamba ntakwenda kubaliza TV yawo kandi orodde tukubaza hamu nchali jaine njara musero jangulira akanyama buno okutunda buki ejogule joli okano ejangulire abakino ntwara ombunanka mami osibirota jebale uri we mukazi wanka orenda ki uri mukazi wanka ndi mukazi wa katikara hano mukazi wa katikara hano katikara okora birimo kwa nangwa ndi mugenyi atorugire nka kujya katikara ndugire kirya masasa narwe narwe yo kuno ibintu biri uri mukiga ndi mukiga ibintu biri kutambura bita ibintu nkaki emirimo kuhinga aja family kuhinga turahinga bitoke turahinga bicori tuhinga bihimba chonkati turaganyirwa mutwine family turenda school fees turenda kurya ninga kiro yebicori yesente zingaye kiro yebicori baba bari kutugarugura gashirinje rushanju eshahegeri harwenda ezishahegeri harwenda chonka baratuharunana muri ngonko go kugamba ngo muhinja cyale nyuma munonga acabona baitu president agamba muhinge no mwani tukurima omwanyi buli kuikadi go tukugulima myaka yesatu kuba nonoga bakulima baitu bamuntu ino bufunda buitaka butaka twine butaito abamu government akatubinga amataka gaitu titwine naho kugulimira baitu ze sente za PDM mukazifuna zaha wako kuzikira amasasa za hai PDM nizo zinu za ezibagabage makurakuranisi sente abantu bakuzifunire bayita bebembezi bali menguzi bakuzetwalira bakwendeza abayinaho abatayinaho tibakubarora mura mu kamero baze na president umugambe eje bizibwe ebiro mu PDM kiri amasaso white president ati wakwindora sazi Kamirangiri tunura wala mugambi president warari ni president muramukizo mukuru wa ihanga muzeyi kaguta yebale kutekeka kanda yebale kutuchaho buli kimu baitu habo bwebembezi abantu tusigalire ni tucanyigirizibwa muno eki kusoka nyono kikunsasa na muno ndikiri amasasa na ruweyo baitu nkarugira bukinda bakambinga hayitaka ati nyine naho kulimira tinyine kwasukuza tinyine naho kulimira abana bakwenda kusoma tinyine naho kwa school fees tinyina buli kimu esente ziba kugabezo zikufunirwa abayinaho abatayinaho tibakubahereza zikatekamwe zirimo enguzi kale buli muntu takuzifuna mu buteka kuceta kisobora kuba ni cetagisibu ramukiya abakiriya amasasa bolekereye aba bakiriya amasasa ntumira abantu bakiriya amasasa kuramucha moti wange oliyo sibirota kuramucha dokitara ubeno oliyo kuramukize nkuramucha moto mukazi muramukati wange oliyo nabana banga bona bondekereyo mbaramukize omukuru ine myaka inga omukuru omwana alimuka bugwire buna ine myaka 17 bayitondo omwana ni wonu undi nawe hano ye nyama ya bifo kimanyire nyama ya bifo tingimanyire mpura ni bagibaza baitu tingimanyire manyire okimanyire tingimanyire kalo sibe kurunka ono mama wao kurunge muno ukaisa nayo tata wawe mabaraga na tuinda Elias nayo wali wakiria masasa nanyo ndi wakiria masasa nayo wali umaba ukaruga nono bukinda tuna tukaruga bukinda akatubinga amataka gaitu ababukinda buri mpurura bakabahari itaka ali chazi no batere kamba no marugi waha
tibakatubinga amataka nibatuleko n'emundu nibagamba tubayolena ku isato butaruga hano orayino omwana ojagenda otamuhekera mugongo embuzo jagiheko jesera omwana nibatubinga bukinda ati wokunukirya amasaso okora naye okulima bulima kiyamasasa nkulima nkuya kasente nituyanu mukurunda lunda bati wade tukurunda amatungo tituli nambe turagaliso gatwala muteka lyabandi ne bakukwata mukurunda biki ntama mbuzi akataka ko ino no gambo boro ina kapande kamu no gambe biti bisatu kambiri mu mwana ibindi bisatu mbiri mu muhogo yokulya utotungire ino mukazi kiri amasasa omukazi mwinayo okajja nawo boka umufutungire mutungire kiri amasasa ndamukiyawo nayo kanibabo ndamukizo kiri amasasa yona abana ba boda abakuyira abasese ba chapati bona mbalamukize nabali mu mirimo yawo bona iwe nyama ya beef ogimanya nango nyama ya beef manyire kusale nyama ya beef tali mukagufu ko no kajiri ni nyama ya beef bagiha mu kisoroki baga mu kisoroki buli kisoro cyono sasitare nyama ya beef buli kisoro cyono kalosi be kurungi mukayikuro mutwale kurungi je mutwara kurungi Fred quality chapati Fred Nuwara Jompe Chikomando. Fred Alinka. Niyo Fred. Ole said echapati zili zakabi. 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 Bantu bakuliye Chikomando. Na nyunku njya kujja hano kuliya. Era mukiyoba customer bawo manyire. Baramukiyoli ya Kitara TV otere na karango. Fred Nuwara ntomera atali niwo babanze bakasanguleo abo kino kwa ate amabala gange bakunyeta Senyondo Fred ni nyowe o quality ya ku John sample ngera very quality yero ramukiyawo bacha nkulamu chaolo bato Uganda niwo kasoma wanga kusinga mukatikala yona business omazina nayo kasumikya myaka ebiri yego kuleba takulunji zikuzoka kandi no mulimu nkugwenda wokarugira nkakujja nyowe nkalugira mu Kyankwanzi kuno kuli kaindi yindi aro ukatanabirwa nkako hakulo kulabira antwetwe no tamundo kuli mu kyalo kalira mu kyalo nabantu etulo walekere abentwetwe nkulamu kyawo mama wange bakumweta Mariam Nalwadda ego chapa njya kujja kulyana ekikomando kenge ekikomando kya Fred kirikita kalosi be kurungi bano bonna bakozi bawe webale kuhereza abantu emirimo iwe rasta hamuka muhano wa designer wahano no designing bene bikumbe bya kabi ebikumba nayo kubera burura tuina kine kitundubale tuina bya bya bakapeke tuina bimaro fe bikumara ebisipi bya ice vintage mbino bya hano bare no duka yawo duka yango kuraba abantu bona ninyabajwaza to kumurajo ne kiwanga kurabisabura bisawo kiki kiwanga kisipe kiwanga kinu emipira nazo nezi kumara yo hari display ate duka bageta batera ene duka bageta icons fashion no yonyine yebimaro fe bya bakapeke kino kiri kya mitwaro 15 zonka tundubale kyetundubale kino ate bogera kutekamo ebichaine ebyo bikumara yebyo baba yayi bakubikenga kumi abagezi bakubikenga abantu bana to kubakenga abana nibo bane baba rasti baba kunukuru abana nibo bachali bange baba customer bawe bakastoma bange nywe na nyomba ramukize mukwa mwene kikumba kikumara yo mwijano ma icons fashion hano katikara ekikumba kyo kiro sente zikuzoka akazende kali mu mpora mu magezi naye kuko kabano kimanye sosuburanka nyosubira kimu Kampala kula orange kulo mwahamo ko no rumbira henyine ko henyine asite challenge kizimu kutunganuka abasikazi challenge zo kutunga abantu kwepima pima mu muno kusanga engoye ziragwire bintu nkebyo chuchu ante batera no muchuchu kale guli muri mu nakayika arakayika kwide baitu atakaika Fred na ali wa business yayi baitu kanda tukubantu kibalansinga mu itwana tuli wa business yena muri wa business yenyama ya beef ogimanya beef kanyama ka beef konka manyire bakaya mukisoroki anti beef bakubani bakaya monte mukisoroki customer kyano wakwenda kubongaho ono nabakazi obajweki akoro zinu ziliza abakazi nabakazi bona bajwekya senior story Sinyina buze. Oli fit? Ndi fit. Ono icon ni wakujwekya? Ugo ni designer wange. Yokora kikatikana. Nyo, nina business nyingi muno. Okora business.
business ndi musubuzi okusubura bicholi bihimba mwani nkebe ekiro erizinga cyazine yo mwani eyo mwani tutonda gumwisa tubitano aho kase ato osubura kuruga mu bali mino stocking bari bagaye mizani yanyu mukiteka mu buntu ni muiba balimi mizani tituzikwatamu zina stamp za UNBS anti muteka mwina kantu nguke muteka nangu ngira mukiyaho bantu baiba kuzaranka nyo banzara muno henyine ngira mukiyaho bachali bawo nkura mukiyaho bachali bange bona mbantu bayo ni buntarabara muchabaro barona abandi abalahero kwa mahanga gani nabo baramukiyaho bayire sente mukuzimalira mbakazi niko bagambira abasikazi bakatika icyo abakazi tukabaleka tukabiruga ebya abakazi mukabirugaho mwagenda habiki business kutoba ne business baitu mutalia bile bibahakaine bya Sodom na Gomora okengere Karosi be kurungi student how are you? Okay. You're fine. What is your name? My name is Bruno. What is your name? My name is Bruno. Bruno. What is your name? Yeah? Amazina gao? Murungi. Bintu biri kutambura bite? Biri kutambura je. Karosi beje. Mukayikuru sibirota. Webale kinukurura Omugo Development Foundation. Wasi osibirota. Bulungi. Jebale. Yogera Luganda nze lwempulira. Nomanyire Runyoro nanyo nurompura. Nze nange manyi Luganda osimanyi. Bakuzaranka. Mubende. Oli wa Mubende hano. Mutau nawe wenyine. Mubende mutau. Tumira haba Mubende. Ndeka nawe. Mugende mugamu. Tumira oba musajja wawe. Tasha kumpulira. Tasha kumpulira. Aikaramukiya. Aikaramu. Hati hano takusakuhura. Tashabora. Tarura TV. Genda. Tajirora. Tajirora. Atomaro mugamba kugulire TV. TV njina na isiteka ko musolo. Tateka omusolo. Buna kukabwe yongeire. Tasasura musolo. Genda obuze ko ne bali nzende kankubira omuntu wange. Hati ano kuhimba okutogose ebihimba. Ebihimba. Nekati gwankwato nkwatira ki? Okutogosa biki bino. Bujanjalo. Kati mwe muri ba. Ati enu nanka bine binyobo ati bigenda mu echuchu bobire ko tatabiswekerewo. Enfufe genda mu. Ate bakota biswekawo. Kati mbibike ko nkyate babirabe batya. Bagamba atunda yolesa ya mazaawo. Baita ati kabara nanka nibiberegera ese nanka itaka. Karosi be kurungi. Ali mwebale muno abaikaini mutondera Kitara TV mwebale muno. And of course tubaire katikara vibinga mutunyumya muna abaikaza bali mukichoka kinu twenda kenge bintu biringo byemereire bintu mulingo biri but of course akasana kaingi muno n'abantu bakuchura muno sente zibuzire bate embera nukwete yemereire nkwenda kujukiza ompenkoni genda maduka gonna gakutonda byokunya wetungire empenkoni akakunya akajja kuba kuheza kurungi kata kurumize mutwe kata kuhaire hangover iri eri mpenkoni maduka gonna gakutonda byokunya of course tukatunda halabo bonka bayikize emyaka 18 boko utakayikize emyaka 18 mpenkoni otaginyogi eganyire leka tutete no mutekanize zindi Kitara TV don't miss Kitara Girls ekero kya Sabiti of course otamisinga nyowe Badog na Marita ekiro kijja kuba kya moka kijjo kijja kuba kya katanu kenyini entekaniza ojja kuba no yegonza in the special way mubai Kitara TV kwegesa kumanyisa.